Magkano yung ano? 0060. Discount na yan. Di ba may 10 pesos sa pong discount? Ano? 3 kilong ano? Yung grower na ano, chick. Yung pang manok. 3 kilo. Tulo, pito.
tayo, Uragon. Yan. Ito yung ano namin, kanal ng patubig ng ano, palayan. Hindi simentado, kaya palaging ano, madamo. Tapos yan, mga ano, water lily. Yan, problema natin, inaalisin natin ng ano, water lily lang. Suporta yung ano natin, kulang yung suporta ng ano, gobyerno sa mga magsasaka. Just because I wrote out to 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 get low. 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 Just because I wrote out to low.